Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ko bajam, tak sao point riulak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Block Development Officer kamairang CNRD Block. Uba anthony lingdo, hakakat tarik nailar arja pun rio. Ulap lipat ba yak homestay, hakas nang Mauyong Kri. Yak balatip kerteng kum kanaki lawan homestay. Katray jong kani kanaki lawan homestay. Kakong Momtaj ripon lang maublay, kum shibenta ban penbiang. Yakabam nakabenta kibuan sa akan homestay. Baru ban pensuk ikinong lait nongwan, kibaya lingbay kasurok mayrang syaguhati. Kalaburu yak restoran harus surok ba. Yakabala ay kerteng maublay 8 bros. Kajing peli yakanaki lawan homestay. Kabajingay tangkumba pra kilometer ay nanong klaw, bat tangkumba arkan tatam na Guwahati Airport. Kanyarap ikinangwan jengok kay pertay, banyo ahyar syong jatan hakani kajaka. Kabam da jenga syu nakawa kri, kawa kabapaw nam hari kasi jaintia. Bat nagi jaka jengok kay kibadan nakasnong nong klaw, kuntop yakakaram tirot. Hakani kasngila sa kilang ikajing puli, yakanaki lawan homestay, Daka District Agriculture Officer ka Eastern West Kasil District kakong Andora Nongbri nalor kiwi-kiwi kibala syokat sungubha. Kung kadak ban plino ya kani homestay tasngi ngin pateni ribon tasngi. Ate nakit bog i komunitas pakani ko homestay talong ka paay jiyo jengkot ito yung jiyo samja. Kajing itu jonga bari kong mumtaz kelayat la khamslam benta ilong iwe na kinong rep jonga but ilong inong rep ibatesta hadu kata-kata dahiyo skim iuru ilaban pendap hoki taki skim da kajing trash tom jong i ai bakani ka homestay jong i kan long kajing kurku om tang ya i ndoi ka yang kasam jong i hi but ya kasnong ka thau bro hoi but ba income ban yo kata kalat ban ai kam ru ya kiprio menta lese ka dai tang kajing sedang baret hang ne bapisdang sau tadi ki kamera kilabo nangis kem banadin nang ne pidang la ban penroi susu ya kene homestay jong pi namar ba aba tristom kanono kam undan jingkhang no brio ba tristom te yu ba pila ya lang ba ki jing e ba bon ba ban poi hadu kene khap ba pila ban seng ya kene ala sneu mene ba pila yo ka skim PMGP te pila padan kam hok ya skim pila shna kata kalau ada lupa kajing kujung pi bapi pudan kam hok eka skim but ngi bun sin bagi brio da kiyo eka skim kimju pudan kam bhai eka skim teng teng ni tre ka tokane tangkap tokane pada skim ka kunno re ngai bai kong in long ka nuksa ki wei hamtam ye kitu ki bapat sedang ini ki kam lajong nomor menta bangin syu up bai tangkam sarkar kan bai syu besok te ngaso banai khublai kerpang bat ngaso ban tertulang ni baru ane por basuman ai kajing takti ke ba kamjam mi kong namar ba ila shim ne ka lenti ban sedang ini kam te suba mene takti lang baru te kong kani homestay ngangai scam ba nang ne kan nang kong ya kan ai pi kajing sakri ya pi
bad ikni ka than nang ne badon but kam tam e ka yeng jong phi nomor ba abang isdang ino kam kanu business kanu kong e ni perkhat shwa ya lodi bad ka yeng sem dengan scam ba nakane homestay ba phishna hang nem ta de ta ka yeng jong phi ade ki kon ti jong phi ban toy nang ne ngai scam ba dese ki breu ki khna ki balanang la start hadien nakala roy bhak ni homestay jong phi kan long ka jing man toy ki weiru lang ba ki kam ko ba phila ban ai lang ba ni homestay dese kum ki restaurant ba phila ban pliek ngai ba restaurant phila plieng thiro kan long ka jing rap ye ki breu ba don hak ni ka snong ba kham tam ki snong ba marjan teng tanggawai nga so ban ong ni por ba ublay don kat ba phi kong ba undang penroy ya kan kam jo phi na kawai ka posh ko ka por ba nang scam ba kan homestay jo phi kan ki wirat na kawai ka posh ko pa ha ka jing chakri jo phi ban 3 minute ni kam amar ba u breu ba 3 stom am don jing khang mal ong mane ba blay ru yarap lang ya kan homestay ngawas ka mansana do ada sau bat ha tabangan la ban pendit pendian ya ka adu absnem ngadon kawai ga restoran kaban pendit pendian ya ginau sanit hangni bat ya kan ke restoran labu harus surat balik na Shillong ha airport ko hati na kaban ta ginau lek kinwan kam sami Victoria's balik bawan na Wake State sa Meklaya jani nasyungu ru ya ka industries yan scheme kabalayara yang bangan yo ikan scheme man pendek pendiang ya jingkan kam di tengah na kabanta bangan yo man snai ne ka homestay di tengah ibat kuncu ngamla klem da ice play ya ke MRD nya cloud plus sponsor yang ya bisa na kabanta bangan yo man pendek pendiang ya jingkan kam na duk kamera kia na duk iwe di jingkan kam akabete bat kene ka homestay di tengah kajingmot ka ba nga ay kane ka nakilawan kadai ba ko nang so gilawan ka restaurant ka nga klem ay ka juga ka teng nga ay da ka Egros restaurant tentang la persang bansna iyo mini pak mo ipak ibarit dengan palapan pendek-pendek dengan dang longkom ina sari tatala nga dani ka jingsu bat plan dengan dang pendek susu kum swimming pool berkiwe kiwe jing dan kam nak betaki turis bawan bentuk kai bawan nak kiwe ki jelas. Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da kajo shi kajo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pimday pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan umktasyo. Hadal pitri salar. Nadunay kay kan. Bay la tong soy nga dia pagi smil de chit ko. Ili mem yor ain gini kon me. Pai upon kelas tenu chong tangga college stage nem yo. Le me stage nem le tangga wi kon buat. Tito. Ini kasi yang kayak sarang aing mana. Oh, adisa. Pinai wan ai bam snyai bam sien ai ta papacho. Families to that means. Fine. For
Home use name, you boy a commando, Utero Chan Boran Club. Bay, pass, your first division. Oh, bay. Congratulations, Con. Thank you, bay.